Jeste znali vi šta uopšte predstavlja Natalijina Ramonda? Ima dosta vas koji ne znaju šta taj cvet znači i zašto je za sve Srbe simbol pobede. Pa evo ukratko. Natalijina Ramonda je cvet koji se tokom zima ili velikih suša skroz osuši, tako da izgleda kao da je potpuno mrtav. Ali čim padnu prve kiše i grane prolećno sunce, taj čudesni cvet vaskrsava i oživljava svom svojom lepotom. I baš zbog tog svog čudesnog vaskrsavanja, zbog lepote i zato što raste samo na Balkanu, i to baš na obroncima Kajmakčalana, na kojem je srpska vojska totalno raskupusala Bugarsku i nastavila sa probojem Solunskog fronta, zbog svega toga Natalijina Ramonda simbolizuje vaskrsnuće srpskog naroda i vojske u Prvom svetskom ratu, iz kojeg je Srbija ipak na kraju izašla kao pobednik. I zato vam danas sa ponosom predstavljamo masinasto-zelenu polo majicu sa Natalijinom Ramondom na grudima, koju možete kupiti u svim našim prodavnicama ili preko interneta po ceni od 1400